Unaona? Yani alibadilisha kalendari. Mambo yote yaliyokuwa na maana sana. Na watatiwa mkononi mwake wakati. Watatiwa mkononi mwake wakati. Na nyakati. Na nusu ya wakati. Na nusu ya wakati. Bwana akubariki sana. Milele amina. Leo dunia iko mikono ya Roma. Ni bongo ni kweli? Ni kweli. Aliharibisha dunia ni Roma. Aliua hata Bwana Yesu. Siasa hakuwa Bwana Yesu. Soma Yohana wa habari njema 12. Yohana habari njema 11:47. Usome pale kuonze. Twende haraka. Shauri la kuwa Yesu ilitokana na nini? Basi wakubwa makuhani na Wafarisayo wakakusanya baraza wakasema. Unaona kwa ile wakati Roma ndio ilikuwa empire yenyewe ilikuwa inakamata 5 continents. Ndio. Wakubwa wa baraza wakaona tutakuwa muhatari na Roma iko namtafuta huyu Yesu. Wakasema, tunafanya nini? Tunafanya nini? Tunafanya nini? Kwa sababu mtu huyu amefanya alama nyingi. Nani alifanya alama nyingi? Yesu Kristo. Kama tukimwacha hivi peke yake, watu wote watamwamini. Nauliza peple, batu wakiamini Yesu ni mubaya ni mzuri? Nauliza tena, batu wakiamini Yesu itakuwa mubaya itakuwa mzuri? Lakini sikia benye Bayahudi baliogopa nini? Na Waroma watakuja na wataondoa pali petu na taifa letu vile vile. Aseme tukimwacha Yesu aendelee kuhubiri. Hivi Roma iko na mtafuta. Tuko kushida. Tusi tukimwacha Roma atakuya, atatupiga na ataharibisha taifa letu vile vile. Na mmoja wao jina lake Kayafa aliyekuwa kuhani mkubwa mwaka ule. Ule kuhani akabaita akawaambia mjui kitu. Wala mfikiria kwamba inafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Unaona vile Roma iko na mtafuta. Tumupane. Sababu inaomba tumupane huyu Yesu akufe juu aokoe dunia nzima. Wala taifa lote lisiangamie. Naye Kayafa aliwazia anasema vile juu ni kuhani mwenyewe. Lakini akiwa kuhani mkubwa mwaka ule alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa lile. Kumbi Barome bakaexekite. Yani Bayahudi bakapana Yesu ku Baroma bakaua Yesu. Ndio. Beba liua Yesu ni Barome. Beba litesa mitume na kuangamiza mitume. Kamata Biblia Katoliki. Biblia takatifu ya Kirumi. Soma. Ufunuo 11:5. Wafasiri wa Biblia. Ujiuliza ni nani mashahidi wale mashahidi wale wawili. Wengine wanasema ni Eklesia. Inashuhudia. Inahubiri. Inapigana. Inaangamiza kwa muda na mwisho kushinda. Mwisho Roma atafanya nini? Atashinda dunia yote na atashinda kanisa. Ndio. Sehemu yenye Yesu atapata ni badogo, lakini huyu atafaa madegaza mingi kabisa. Suka. Wengine wasani mashahidi wawili hao. Mtume Petro na Paulo. Ambao kazi yao ilikuwa kuijenga Eklesia ya Kristo. Tena wote wawili walifia dini mjini Roma. Wakati wa Kaisari.